Bukavu Wazalendo yamaze gutanga amasaha 48 kuba M23 yamaze gusohoka aha hantu. Ni ikintu gikomeye. Amasaha 48 isobanuye ngo ni iminsi itarenze 2 gusa byaba bitarakorwa Wazalendo ngo intambara ikayerura ikayitangiza ku mugaragaro rubanda rwose ruringa. Ahubwo nkavuga ngo mbese nk'abaturage muri mahanga mu mujyi wa Bukavu ko mwabonye iyi warning ndetse n'iyi gasopo ya nyuma yatanzwe, mwebwe mufite myiteguro ki? Murateganya yuko mu gihe urugamba rwaba rucakiranye mubasha gukavaringa ubuzima bwanyu ku ruhe rwego? Yamaze kubagabaho ibitero basanga agace ka Panzi nako yamaze kukagiramo. Ubu turi kuvugana muri aya masaha y'umugoroba, M23 yatangiye kwimura inkomere zayo zimwe izijyana Bukavu, n'ubundi urumva ni uguhungira ubwayo mu Kigunda, izindi barimo barazambukana bazijyana mu Rwanda. Ubwo bamwe barafatwa, abandi bamanika imbunda, bamanika amaboko, bishyikiriza Wazalendo ibafata bugwate, ibafata mu maboko ari bazima. Ni ibintu bikomeye, ni ibintu bibabaje cyane. Ibi byose birimo biraba, abana b'igihugu b'u Rwanda barimo barashirira mu mashyamba ya Kongo, ari navyo mitangarukaho nyantende uyu munsi wa none muri amasaha y'igicamunsi. Abaturage bari barimo baragenda berekana amafoto ya bamwe mu barwanyi ba M23 bagiye basigara mu mashyamba aho bapfiriye mu rugamba rwabaye ejo n'ejo bundi, aho bagiye bagwa kubera igitutu cy'amasasu n'umuriro wa Wazalendo, bakirukanka bakabata batabajyanye. None ubu ngubu bagiye gushengukira muri ayo mashyamba, bene kubikora bigaramiye mu biro Igoma, abandi bibereye iyo ngiyo mu mahanga nta kintu bibabwiye. Abana bahameneye amaraso, nta ndishyi. Ubundi se watanga indishyi yangahe kugira ngo ukigarure ubuzima bw'umuntu? Ari nacyo abantu benshi barimo baragarukaho, abasesenguzi mu bya politike ndetse n'iby'intambara, bavuga bati M23 bakunze kuvuga yuko barwanira uburenganzira bw'abantu. Niba koko barwanira uburenganzira bw'abantu, bakabaye babamanika hakiri kare kugira ngo barebe ko barengera ubuzima bw'aba bana batoya basigaye nabo bakeya, dore ko abenshi bamaze kuhashirira. Cyangwa se byaba bidashobotse bagafata inzira bagasubira mu Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi arashinjwa ngo kuba yaranyereje miliyoni zisaga miliyari 20 z'amafaranga uyabaje mu y'u Rwanda. Izi miliyari 20 niba koko yaranazinyereje, nabonye hari abanyarwanda batangiye kubiteramo ibiparu bamunyega, abandi bamukina ku gakanu. Ariko reka mbabaza, niba Perezida Evariste Ndayishimiye yaranyereje miliyari 20 harya ayoboye imyaka 10, reka tuvuga ko ayoboye imyaka 10, harya Perezida wa Uganda uyoboye imyaka 40 ugamaze kunyereza miliyari zingahe? Abandi si ubwo murumva tugiye tubabarira kuri manda z'imyaka bagiye banyereza, murumva baba bamaze kunyereza zingahe? Uretse kuba Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yaranyereje izi miliyari 20 z'amanyarwanda, ntabwo Perezida wa Uganda ari marayika, nta nubwo w'u Rwanda ari marayika. Even n'abandi nka ba William Ruto, aho imyigaragambyo yirirwa ibica bigacika abantu baraswa ku karubanda, ntabwo n'abari ba misaki igoroye nabo bacencuye, wasanga bo barananyereje arutaye. Umugoroba mwiza wa tariki 19 kuri wowe ubana natwe ukadukurikira umunsi ku wundi, aho tugenda tukugezaho amakuru batandukanye avugwa hirya no hino ku isi. Mu makuru yacu y'uyu mugoroba rero, reka nkubwire yuko umujyi wa Bukavu rwose Wazalendo mu masaha 48 yamaze gutanga 24 ya mbere, ndatekereza yuko amaze kurangira. Icyo bani cyose kandi urabona yuko abakongomani ndetse n'abaturage ba Afurika y'Uburasirazuba, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo, biteguye ikintu kidasanzwe kigiye kubera kuri uyu mujyi wa Bukavu. Ibyo ngibyo tugiye kubigarukaho mu buryo burambuye, imyiteguro ndetse n'ibikorwa bitandukanye birimo biragenda bikorwa bimeze nk'impuruza ndetse no gutabariza abaturage batuye uyu mujyi. Ni mu gihe Wazalendo yo ikomeje kongera ibikorwa byo kongera ingabo ku bwinshi ndetse no kwagota ku rwego rwo hejuru. Ndava aho ngaho nerekeza Panzi nayo iyi ngiyi ibintu birimo birahabera ni ibindi. Niho hari harwariye inkomere ndetse n'abasirikare
abasirikare ba M23 bagiye bagira ibibazo bakuye ku rugamba. Ahangaha ndakubwira ko Wazalendo yamaze kuhacakira burundu, ku buryo M23 ubona yuko nta guhumeka, nta kuyorohera, nta no gutuma itora n'akatonyanga k'amazi ngo ibashe kuba yabasha kubohereza mu muhogo. Kandi muri Kivu y'Amajyaruguru ndaje nkubwire yuko ibintu ntabwo ishyamba ari ryeru, kuko ahazwi nka Nyabyondo ndetse na Pinga ni muri Nord Kivu nk'uko nabikubwiye. Aha naho habayeho kwesurana, aho M23 yagerageje kwiyandayanda wenda ngo irebe yuko yakongera ikabona intsinzi muri cyumweru, ariko byaje kwipfubana birangiye n'ubundi ngo wagukubise abasha no kugusubira. Ndasoreza ku nkuru ikomeye, ni inkuru nabonye ibinyamakuru birimo birandika ariko iza kuntera amakenga ndetse no kwibaza gukomeye cyane. Ni inkuru ya perezida Neva cyangwa Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, aho nabonye ngo zimwe muri raporo z'umugenzuzi w'imari ya leta zimushinja yuko ngo yaba yaranyereje arenga miliyari 20 z'amafaranga. Niba perezida Evariste Ndayishimiye abasha kuba yaranyereje miliyari 20 z'amafaranga, aha nakwibaza ngo harya amaze imyaka 20 n'ingahe ku butegetsi? Ubwo se nka babandi bamaze imyaka za 40 harya ubwo baba bamaze kunyereza angana iki? Rero burya inkoni ikubise umukeba uyirenza urugo. Kandi umwanditsi wa Bibiliya niwe wigeze yavuga ngo ibya bamwe bigaragara hakiri kare bikabashyirisha mu rubanza, ngo ariko n'iby'abandi nabyo igihe kizagera bijye ku karubanda nk'ibyambaye ubusa. Iyi ni inkuru Official TV, suhuza cyane cyane mwe mwese ba Joseline, ba Firemo, ba Frederic, ba Irene, ba Claude, abantu muri Canada, abantu muri USA, abantu muri Europe, abantu muri Australia, Pacifique na Caraïbe, Afurika y'ibiyaga bigari, Afurika y'Amajyepfo, y'Amajyaruguru ndetse na ECOWAS. Mwese ndababwira ngo mbaye ikaze muri aya makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Nk'uko bisanzwe iyi ni inkuru Official TV, kandi niba aribwo bwa mbere ugeze aha turakubwira ngo ntuze kugenda udakoze sabone kugira ngo ukomeze ujye ubana natwe, kandi ubumwe mu bagize uyu muryango w'abagize inkuru Official, aho tugenda tuganira ndetse dusesengurira hamwe kuri mwe biba bigenda bigaragara kandi bivugwa muri aka karere ndetse no ku isi muri rusange. Reka mpere muri Bukavu. Wazalendo yamaze gutanga amasaha 48 kuba M23 yamaze gusohoka aha hantu. Ni ikintu gikomeye. Amasaha 48 isobanuye ngo ni iminsi itarenze 2 gusa byaba bitarakorwa Wazalendo ngo intambara ikayerura ikayitangiza ku mugaragaro, rubanda rwose ruringa. Ahubwo nkavuga ngo mbese nk'abaturage muri mahanga mu mujyi wa Bukavu ko mwabonye iyi warning ndetse n'iyi gasopo ya nyuma yatanzwe, mwebwe mufite myiteguro ki? Murateganya yuko mu gihe urugamba rwaba rucakiranye mubasha gukavaringa ubuzima bwanyu ku ruhe rwego? Ni mu gihe M23 bamaze kuyigotera ahangaha ku buryo ki nta hantu ho kunyeganyega ifite. Kandi Wazalendo irimo irakoresha tekinike zo ku rwego rwo hejuru, irimo irongeranya abarwanyi ku bwinshi. Ngira ngo amashusho amwe murayabonye nyacishijemo y'ukuntu bafite morale yo ku rwego rwo hejuru, bagaragaza uburyo ki biteguye gusakiza uyu mujyi. Bamaze kuwugota, ubwo igisigaye ni iki? Ni ugutegereza aya masaha. Ubundi ibi bintu twari tuzi ko bigirwa na M23 muri ya minsi yari gifite amafaranga yabonaga yitanga kugira ngo igurire abarwanyi ba FRDC, niyo yatangaga amasaha ikavuga ngo mu masaha ya nayo turadufasha ahantu. None Wazalendo nabonye yadukanye iyi system. Aya nabyo mpita mgaruka ku mpuruza yatanzwe n'iyi ndeba ngo ni Mouvement Citoyen. Iyi Mouvement Citoyen yatanze impuruza isaba M23 yuko ibemereye yasohoka muri uyu mujyi wa Bukavu bitarenze amasaha 48 kugira ngo ibashe kurengera abaturage uburenganzira bwabo, kandi birinde yuko hagira ibintu byinshi bihangirikira. Ariko nkongera nkababwira ngo n'ubundi M23 kuba yatinda kuhava bakarwanira nta kintu biyihombya, kuko ahubwo yabihungukiye. Abazahagwa bose bazajya ku mutwe wa Wazalendo na FDNB aribo babishe, aribo babarashe. Kandi ikindi M23 mwibuke ko ni inyeshyamba, n'abiyahuzi n'abicanyi, n'ubundi kuvuga ngo nibahasohoke nta kintu bivuze, bashatse bahaguma. Ariko iyi Mouvement Citoyen yo yari yababwiye iti kuko FRDC yahavuye hatabayeho kumeneka amaraso kwa benshi, namwe mube muri ko mubigenze. Ariko tunibukiranya yuko
FARDC kuba yarahavuye mu masaha 48 ntabwo ari uko yakundaga ubuzima bw'abanyekongo, ahubwo nuko yari yariye igiturire, itinya yuko bazayishyuza amafaranga yariye. Aho ngaho ndavuga bamwe mu bayobozi ba FARDC. Ngaruka kuri Panzi niho hari ibitaro bya Panzi Hospital, nibyo byari birwariyemo abarwayi n'inkomere za M23 ziba zarakomerekeye ku rugamba. Ahangaha rero M23 yatunguwe no gusanga Wazalendo mu masaha yo mu gitondo yamaze kubagabaho ibitero, basanga agace ka Panzi nako yamaze kukageramo. Ubu turi kuvugana muri aya masaha y'umugoroba, M23 yatangiye kwimura inkomere zayo, zimwe izijyana Bukavu, n'ubundi urumva ni uguhungira ubwayo mu Kigunda, izindi barimo barazambukana bazijyana mu Rwanda. Ubwo wumve yuko abo barimo barambukana mu Rwanda ni babandi baba bafite amapeti yo hejuru, baba banaza amabanga menshi, baratinya ko Wazalendo yabacakira, yamara kubacakira ikabashinyagurira kugira ngo ikundi bakuremo amakuru yose y'urugamba. Bita nanagaruka Nyabyondo ngo nageze muri Kivu y'Amajyaruguru, mu bice bya za Masisi. Muribuka ko mu minsi ishize twavugaga ibya Special Force Commander ya M23, ikamyo zirenga 11 bari bajyanye, bagenda bazinyanyagiza mu bice bigera kuri 6 bitandukanye mu buryo bwo kugota ahazwi nka Pinga Centre. Rero uyu munsi bagize gutya, bashaka ngo kugabayo ibitero bagira ngo biyandayande, basanga FARDC hari. Muribuka ko bajyanye Special Force, Pacifique Masunzu nawe agahita ahabwa Special Force Commander yari iturutse muri Kinshasa, yoherejwe na Bombo Sayikenge, ndetse hakagaragazwa neza yuko uretse Special Force banahawe ibikoresho byo ku rwego rwo hejuru mu buryo bwo kugira ngo bitegure kuzahangana na M23. Baje rero gutangiza urugamba mu gitondo cya kare muri Pinga. M23 itangira kurekura bya bibombe by'imizinga biraswa kure, ariko mu kubirasa nyuma yaho igerageje kugira ngo yicumire irebe koko niba FARDC yabo yanyeganyeze ikigira inyuma, babagwamo, ahubwo babagwa gitumo, dore ngo barabarasa bakwira imishwaro. Uwaje agajya aca mu bihuru kugira ngo arebe ko yasubirayo, kandi ubwo bamwe murumva baba bahasize ubuzima, intwaro baba bazitakaje n'ibindi. Ku rundi ruhande ariko nanone Nyabyondo naho hari haramukiye imirwano, aho M23 beka mvuga ngo uku kwezi ntikwayihiriye. Uku kwezi kwa gatandatu ni ukwezi k'umwaka muri M23, kandi kushobora kuzasinga kwigejeje kure cyane, kwigejeje ku ndunduro, kuko muri Nyabyondo naho bahakubitiwe ku rwego rwo hejuru, kugeza ubwo bataye ibirindiro, barabita, bariruka, baramenengana, bamwe barafatwa, abandi bamanika imbunda, bamanika amaboko, bishyikiriza Wazalendo, ibafata bugwate, ibafata mu maboko ari bazima. Ni ibintu bikomeye, ni ibintu bibabaje cyane. Ibi byose birimo biraba, abana b'igihugu b'u Rwanda barimo barashirira mu mashyamba ya Kongo, ari nabyo mpita ngarukaho Nyantende uyu munsi wa none muri amasaha y'igicamunsi. Abaturage bari barimo baragenda berekana amafoto ya bamwe mu barwanyi ba M23 bagiye basigara mu mashyamba aho bapfiriye mu rugamba rwabaye ejo n'ejo bundi, aho bagiye bagwa kubera igitutu cy'amasasu n'umuriro wa Wazalendo, bakirukanka bakabata batabajyanye. None ubu ngubu bagiye gushengukira muri ayo mashyamba, bene kubikora bigaramiye mu biro i Goma, abandi bibereye iyo ngiyo mu mahanga nta kintu bibabwiye. Ibi ngibi ni ibintu biba bikomeye, biba byerekana ubunyamaswa bw'abitwa ngo ni abayobozi, ngo ni abakunzi, ngo barimo ngo bararwanira ngo uburenganzira byahe byo kajya, ko ubu ngubu isi igiye kubota, abana bahameneye amaraso, nta ndishyi. Ubundi se watanga indishyi yangahe kugira ngo ugarure ubuzima bw'umuntu? Ari nacyo abantu benshi barimo baragaruka, abasesenguzi mu bya politike ndetse n'iby'intambara, bavuga bati M23 bakunze kuvuga yuko barwanira uburenganzira bw'abantu. Niba koko barwanira uburenganzira bw'abantu, bakabaye bayamanika hakiri kare kugira ngo barebe ko barengera ubuzima bw'aba bana batoya basigaye nabo bakeya, dore ko abenshi bamaze kuhashirira. Cyangwa se byaba bidashobotse bagafata inzira bagasubira mu Rwanda. Ariko se ko numva ibinyamakuru bimwe birimo biranaho bivuga neza yuko perezida w'u Rwanda ngo yavuze yuko nta gusubira mu Rwanda nibaramuka batsinzwe.
ubwo M23 izajya. Ariko n'ubundi abana benshi bari muri M23 abenshi baturutse mu nkambi za Kenya, abandi baturuka mu bice bya Uganda. Rero bibaye ari ibishoboka bareka n'ubundi bakisubirira aho bavuye, kuko aho kugira ngo bakomeze bagwe iyo ngiyo, cyangwa se niba byanze bagafata n'umwanzuro bagasubira mu mashyamba aho bakomotse. Ngaruka kandi nsoreza ku nkuru ikomeye cyane, ni inkuru igendanye na perezida w'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi arashinjwa ngo kuba yaranyereje miliyoni zisaga miliyari 20 z'amafaranga uyabaje mu y'u Rwanda. Izi miliyari 20 niba koko yaranazinyereje, nabonye hari abanyarwanda batangiye kubiteramo ibiparu bamunyega, abandi bamukina ku gakanu. Ariko reka mbabaza, niba perezida Evariste Ndayishimiye yaranyereje miliyari 20 harya ayoboye imyaka 10, reka tuvuga ko ayoboye imyaka 10, harya perezida wa Uganda uyoboye imyaka 40 ubwo amaze kunyereza miliyari zingahe? Abandi si ubwo murumva tugiye tubabarira kuri manda z'imyaka bagiye banyereza, murumva baba bamaze kunyereza zingahe? Rero nimushaka abantu mujye mugabanya ibintu by'ibipindi mbere yo gutokora igitokorwa kiri mu jisho rya bagenzi banyu, mubaze mutokore ikiri mu maso y'iwanyu. Kuko impamvu mbivuga, uretse kuba perezida Evariste Ndayishimiye yaba yaranyereje izi miliyari 20 z'amanyarwanda, ntabwo perezida wa Uganda ari marayika, nta nubwo w'u Rwanda ari marayika, even n'abandi nka ba William Ruto aho imyigaragambyo yirirwa ibica bigacika abantu baraswa ku karubanda, ntabwo n'abari ba misaki igoroye nabo bacencuye wasanga bo barananyereje arutaye. Mwakoze kubana natwe rero, iyi ni Inkubi Official TV waruteze amatwi, mbifuza kugira umugoroba mwiza kandi mbabwira ngo mukomeze munyurwe kandi muhirwe n'ibyo murimo murerekeza amaboko yanyu. Amakuru yacu nakagaruka, ciao ciao.